Awuzwa-ke namhlanje sesibuyile bangani bami-ke siyajabula ukuthi silibe lani ngalesi sikhathi. Luhlelo ngisakhumbula uluthola-ke u-Ezra Chisa Sibanda ku-YouTube laphana. Ulalele, usubscribe, share it, ushare abangani bakho ilinki, batshele siyabakhuthaza. Njalo-ke sincedisana nabe-CNC lapho enhlala litshela khona ukuthi labangani bethu nxa ufuna the best in town ubosemtaro siyarayini umbungaphi funa bazokufilmela loba kuyini, corporate functions, mchado, maphathi, zimfa, birthday, kumbe lesithandani sakho lifuna ukufilima se-bedroom yangena ubungane kuba le camera lenze ukuthi kwenza film kuphume kokuhle kakhulu. So thinta lathi sense live session Facebook libalandele khona phana. Kebona manje hamba-ke lobungane-ke asikhethanga umuntu ojowa sibalahlanga but ukuthi asoba kosibanda kodwa hamba labantu bakosibanda njengoba sazi ukuthi ngabantu alesiphiwe entweni eziningi kakhulu. Andy Dube ngumqalisi siziva ngiyakubingelela kunjani Andy Dube. Andy Dube sakubona-ke Chisa, ngiyabonga kakhulu-ke ngohlelo salithanda-ke uhlelo ngisakhumbula. Mina mfowethu ngibhala-ke ngise-South Africa lapho engihlala khona. South Africa bengihlala-ke ku-7th floor eSentinel. Sentinel ingaphi? Sejozi, wala ngisejozi. Ngisesentinel laphana-ke ku-apartment yami endlala kwesikhathi-ke sidomagama. Bengisebenza lo caretaker isikhathi esiningi ngiyela wathi-ke nxa kulamantombazana ngimtshela isikhi-ke bangene-ke erumini bangilinde khona. So caretaker lo-ke ebengumuntu-ke engimhloniphayo ngimnika le mali here and there. Kwenilanga-ke ucaretaker lo-ke wayenza into engazange ngiyibone-ke ngisakaze wagcine shela-ke enye intombi yamenza laphana. Waseqine lokhu ehlala eqansa laye ayelala laye khona phana phezulu. Xa ngibuya-ke ngithole-ke konke ku-right kanti umfazi lo-ke sekwasebenza lo caretaker. Ngaze ngathithwa ngomunye umakhelwane kethi untombi le ngiyakho kumbe nga-dash ongicaretaker walapha-ke olinda egedini. Kwangikhathaza lokho ngase ngisenza-ke iqhinga lokubana-ke ngicathe ngithi ngiyahamba. Ngambiza lo ntombazana ngwasekhaya kibo-ke kusefilabusi. Wabuya-ke uMakiyo ngelanga la ngikhona kanti vele ngifakele amakhamera ngangiphiwe omunye Nigeria waseduze. Ngalinda baba ngiginqile ngicatshile kuyindawo. Ngasembuyela-ke endlini ngafika laphana ayihambile le ntombi. Ngangitshiseka ngathatha-ke leyo khamera ngahamba layo-ke eshop niyebuka. Afuna ukutshela mdaweni into engayibonayo. Umntwana benginyeya lalo ndoda kuthiwa kulalutho lokhu ukuthi kuyanginceda ngemali. Undoda lwana esenzela amathanda emntwana wakhona ezinto engazange zibone ngadana kakhulu. Wenzakala-ke ngasembuyele-ke endlini laphana ngazange ngenze letho. Ngathula-ke ngalala ubusuku bonke. Wazwa manje-ke indaba singathintani ngathi angizwa kuhle. Ngalungisa ukuthi-ke kungananzeleli ngase ngisiyalungisa abafana bami okuzibonda kwami laphana ukuthi ngifuna bandlungisele-ke ucaretaker lo. Le ntombi ngayithatha-ke ngase ngiyifaka-ke emoteni ukuqanqabula kwami layo ngibuya la ngisithi siye ekhaya. Hayi ngifuna ukutshela okwenzakalayo ekhaya namhlanje kahle ukuthi unga. Ngombulela phela wena. Uthi-ke ucaretaker lo-ke abafana bamthela-ke intekenya bamgwaza kodwa Nhlanhla uyaphila kodwa wathiya lo msebenzi. Yimi-ke u-Andy Dube odabukileyo lapha eSouth Africa. Wena kusitshela umntwana abantu ngumsangaphi wesigebenga. Wesigebenga phela kanti linda lingalahli abantu libathiyane labo maluloku bulala. Hayi man, ngicela ingoma ethi tsikitsiki yo nxa ungayithola. Ade ngitholile. Yes, ngumdu. Mashaplana. Tsikitsiki yo. Tsikitsiki yo.
sithi yo nosingoma ke mnandi vela ke kumdumo shambulance ithele ke Andy Dube yena ke sazi ukuthi umbulalo ukuthi umntana abantu akwazi lapha khona wena ngowazi last person ihlozi ukuthi umuntu wanyamalale khona la uthanda into zocasi lezi abantu nange usamukelo okuncube kunjani samukelo uthi bekumnyaka ka 2011 bekufunda ke mina kwesinye isikole esingicela kwaziqambe ikizwe baza bakwazi ngithe sensiya bhala ama-mid mock exams ngabo-July laphana ke ngangilele lo mfana odriver ke umchova umfana lo-ke wangithola ngaso-virgin ngoba ngangiqedwe ke ubuntwana bami umfana wa-next door so lo wajala ukusithwala ke udriver umchova thekela yonke into wagcina-ke sengithandana laye ngagcina ke sengihlanza sengenza yonke into ngibona ngamede imali yahambela nini sesebala kudeni bona usamukele Ncube ongasosamukele Ncube la uthi into enzalayo ukuthi-ke ngamitha ke lapha umfana khona ngamtshela umfana umchova wathi yena undlula ngaso-virgin sisungwazi njani into ngesakhe ngamncenga wambuluza ke umfana ngase ngibona ukuthi lapha kenza xothe esikolo njalo sesiyabhala i-third term so uthe kuphela kwaJuly laphana ngagijima ngidinga-ke ukuthi ngenze njani ngalayela ugogo abakhipha izisu umuntu wantshela ugogo wathi ngiyebuya lo mama amambele sisi wami ngesaba ngoba ngafuni ikhaba angibona ngase ngicina-ke sengilayelwa ngomunye umngane wami omunye udokotela o-junior doctor wayesebenza-ke empilo uthi angincedise ujunior doctor wathi ufuna imali engange-$200 ngasokola-ke ngidinga ngagcina ngisiyatshontsha imali kamama efihlile ngamnika wambuza ukuthi ngizakuya ngaphi ngisuka lapha uza ngithumela ukuthi ngikhiphe njani kodwa ngizakuya ngaphi ngamtshela ukuthi ngiyakwanisa ukuthi ngiye komngane wami ngaqeda hayi wagcina sengincedile umuntu wenkosi izikolo saleke 5 days ukuthi zivule ngo-September ngihamba ngasikhipha-ke lesi sisu bengabonanga ngagula-ke ngafika ngikhaya after 1 day ngoba ngangitengilele komngane wami umama mbuza ukuthi ngabhlida kangase mtshela ukuthi kangikwazi i-period yami uthi hamba njani ngahlala nginjalo ngigcine ngithi umama hayi sokungcono sokubohlile akusabhlidwa kakhulu umama wamhlupha kakhulu ukuthi kungani ngisazakhipha lesi sisu ngabhala ama-exams ngapasa ngasuka ngahamba into ehluphayo ukuthi angisatholi inzalo ngisabuza ukuthi kambe ngabe waphambaniseka kumbe ngundoda lo wangithathayo ongasahiyo angizange ngimtshele ukuthi ngakhipha isisu kodwa undoda lo ukuthi mina kangizali ngilapha sendibekile how can I convince him ukuthi ngiyazala maybe la ayi-check-a yimi ngisamukele Ncube ngibhala ngilapha-ke e-South Africa umuntu lo uyandithanda sihlezi kuhle kulento zakhe zonke I don't want to lose him and I can't confess ngakhipha isisu so manje kangikwazi ukuthi ongazaliyo nguye kumbe yimi ngoba mina afterwards I've been sleeping labantu beyile condom right nayo-ke indaba so lapha mina ngawutshela khona madiya I can help you correct it abantu babili liye test liyazana i-fertility test lababili kuze kube lula kungalikhathazi nanso uSipho 6 Mabuse bet out ingoma khethe tonight I'm gonna give it all ingoma Sipho 6 Mabuse
I've been out there out of my way. Come on, tonight I'm gonna give you your. Tonight I'm gonna rock you. Tonight I'm gonna make you scream. Tonight I'm gonna make you cry. Those are the lyrics, bongs. Ube was one. Ngobaphikisa lo Joe. Ufana wengazalwa ke bongani ke. Ye li2K umnye wayibuza. Uthi bongani ke unganani li2K? Ye li2K. Balomncane. Yazi imchina Nevious Nyawubelele. Nevious Mpofu. Sisivithi Macebo simelele. Sibonge lo Thokoza athe uyiphasile Virginia Macebo ukukela test omzulu wami Lee Christian unjani Brighton. La nonke ukele sisi respect Mbalo. Lonke ukele emhlabeni wonke jikelele. Salibingelele. Siyathanda njalo. Ikamba ke incwadi vela kuNevious Mpofu. Nevious Mpofu uthi ke chisa mina mfowethu ngibe ngumuntu ke okhonzayo kodwa ke ngananzela ukukhonza kwami ngaso abuse ke iBhayibheli. Ngaso abuse ke uNkulunkulu. Ngenze izimanga ngisonta ichurch yami ke whatever asoze mbhala wathi ngichange iZion. iZion lane lapha ke South Africa besikhulekela besidinga ke labantu ngempilo zabo senza ama research. Ngakho kule ntaba lapha besikhiphela khona abantu iminyama yabo sikhipha wonke ihlahla. Guess what? Kwesikhathi kokusenzakala ngakhuleka kuhle umuntu ohamba into ezimphendukile babe bezobona. Kodwa ke mina ke weakness yami mfowethu bekuthi ke bengocansi. Thatha mama abaningi bengilala labo lapha ngithi yabancedisa. Kulo mama owayevele ngumuntu oyalaye kakhulu. Nazo ukuthi mama lo wayengumuntu ongizwayo njalo ozama ungithande ezama ungivikela. So kwakusiba nzima mfowethu ukuthi njengomuntu othandezelayo man of God ngibe ngikhala into zokuvikela ngakhondo. Ngakho mama nengibelala labo labanye abasithi abazali ngizama bancedisa ukuthi mhlawumbe ngamethisela lo baba. Mfowethu unganthathi kabi kwakuyenza ukusetshenziswa nguSathane njalo ngiyakwazi bazanithuka abantu kodwa ngitheke ngeke ngiconfess ngoba sengaconfessa kudala. Kuthekeza kunjalo ngomnyaka ka2018 ngicedulala lo muntu ngaqala ke ukugula nganatha amanzi ami emthandazo labanye abafundisi bangincedisa ngazo ukuphalaza ngigezwe yonke into ukuthi mhlawumbe nxa kukhona ukukhona. Hayi kwagcina sengani sengithwala esibhedlela lapha abantu bakho ukuthi ke ngi-HIV positive
Engicabangayo ngumama enalwana-ke owangikayo. Lana mama-ke wayezamile ngoba-ke lo mama iqiniso elihle ngangani ngibambe amandla. Wayelokhu esithi no, vikela moyo. Oh, sorry, nervous impofu, vikela. Kodwa-ke kwaba nzima. Ngikhulile omagama khathesi sengisehlelweni sengisilasilele. Ngifuna ukutshela ukuthi izikhalela nengizikhonde sengatshintsha ibandla sengu-Pentecostal. Akula muntu wazi isitori sami, nguwe kuphela wazi isitori sami. Labanye abafundi sesiganga sonke kodwa abakwazi nganisenzani. Ngiyaxolisa ngoganga kwami. Yimi nervous impofu. Omama abaningi baqedile laphana eSouth Africa. Wena bazakubulala, ziyabulala injiva zingizolo. Thula nje uthi du. Ayiba imfalayo uthule. Ngicela-ke ingoma ezinye-ke ezilandelayo. Celile ozacela ukuphora Madlisa. Mana nguchayela kulophora Madlisa la. Phora Madlisa ingoma yathi bakhule kwaito. Phora Madlisa manse senzi into straight. 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 Phora Madlisa manse senzi into straight.
lapho sitshengisa uready. Yebo. Phona Madlisa ngoma ethi Phona Madlisa sesezinto straight sichala ke umlaleli wethu. Hayi into ngizibona lapha madoda. Kumele uthi uNevius Mpofu siyabonga eMpofu la kusasa ubhala la yakho ibuye lokho sendeke inbox Facebook esikhathi ezo@hotmail.com mina kana email yabaye basendi WhatsApp. WhatsApp ziyalahleka so ngcono ungasendi WhatsApp. Bale laphana baleke yakho ebuya njengo nguTracy I think nguTracy Impala bona ngwana nguTracy Impala obhalileyo. Thank you very much for writing to us Tracy. Ngiyabongeka uhlelo yilo uthiwa ngisakhumbula Tracy Impala Tracy Impala wena opala unga uthi bese ngikhulile ngile 22 years kwakungu 2004 lapho bengithanda namadoda ke amabili wako Khumalo izele lazo mbonisa Khumalo batho udala ngangithola umbonisa Khumalo lobunyike ijakala komoyo ke la elali vele lalo ilezimane zalo labo babili ke bengihlanganisana labo I lived double life from 2003-4 abantu labo ngani bazana kodwa bengazani wabuya ke uKhumalo twase bezovela ngajabula ngapha lo ngimthanda kakhulu la wabe sithi nozawovela la ngoDisemba uKhumalo ufuna uvela ku-August semnyaka ngazombeli salukazi leso kuthiwa ngilaso ngoba nxa senyana kuthiwa lesalukazi esasisikhulu kwamagama bonke ke besithi ngiyabahlangisa bangithanda wenzakala ukuthi ke ngivume uKhumalo babuye ngikhaya babuya ke uKhumalo bezovela babezelwa sibili ngabakompala wonke umuntu wajabula kakhulu ukuthi ke sengiyayenda lanxa ngimncane ngoba umntwana osiphethe kahle ngatshontshela nginjalo umalukazi ngazabona lo muzi khonale kuKhumalo babehlala khona kumahlaba ethwale kuthe kusenjalo ke lwana umuntu laye lokho ngitshontshela wabesithi na abangiwa buya bakomoyo ngoDisemba 12 lapho ngaginqa ngagcina ngabona maybe ngumtshele ngoba ngangikwazi ukuthi umuntu ololaka emazi umuntu esikhalangene lolaka ikhalanga lale bambene lo cholocho ngahlala eSouth Africa lento zakhe lwantsha uvalo ngoba ngangithi ngabuya ngapha mbalekela uKhumalo ngiyele uKhumalo besebenza kwenye inkampani engu-marketing manager kukanti umoya bese South Africa la elezimota zakhe bathe zizovela laphana ikugcina ke ngibaleka ke ekhaya ngayisika kanjalo ke eZimbabwe ngafika eSouth Africa ngasuka ke eJoburg ngacatha ke ngapha ePE ngise Eastern Cape lakathesi ngisaba lokuvela ukuthi ngibonakale ngaba luhlazo emphakathini kodwa into ekhona ukuthi uKhumalo sowafa kathesi wacilethela umunye umfazi umoyo kangikwazi ukuthi ngabe ekhaya kamfiki kodwa ngangikhuluma nabazali bami imobhalayo sehlala ngingasikhohlwa ngo2004 kwaba kubi kakhulu kimi igender kaEva hlala sithi ukuthi hayi impilo ye-double life bayijwayele bayaphila bahlale benjalo kungena umuntu okwazi ukuthi benzela so wahlala njalo ke amadoda afike akufunayo kuye afika yoncancisa la nomunye la encanca kubuye umunye la encanca kwakuveke sokuyimpilo yakhona ke usisi la ndoda athi lami sengifuna ukuthatha yayi yathi sengifuna ukuthatha kodwa umunye la wathi hayi lami ngiyathatha yaphela kanjalo ke indaba yakhe usisi usatsho ukuthi kambe ngabe ePE uswendile usunjani kodwa wathi usukhulile 2004 iminyaka emide hayi ngabona kwagcina ke vele lawo usiyathatha kwakwisifisa ukuthi uhlale lo Joe menze same thing la ngene bebanengi naphana libe banenganyana ngicela ingoma xa ungathola vele uMajalisa uwe
ingoma engakhula ngiyithanda. Naso ingoma yakho ethi ngiqopho ukwazi kwami. Onganani ke awubona sibuza lo Jodi ingoma leke ethi nyanini ahlahlelo mbane ebakethi mangazalwa 2002K Tracy Mpala besithale wena waliphila double standard wehlotshela amadoda ethu liyakwenza bomama liyakwenza wona uThezwa dlobaleke sezovela manje uThezwa wayelenhlala amadoda engamdlali befuna umvile bamthatha Jonas Moyo kunjani Jonas Moyo uyaphila Jonas Moyo Jonas Moyo ngihlala ke engani uyeplamp phambi kwesolusi khona phana ngiyakwazi uhlala ufika kithi lapha mfowethu mina bengihlala khona izindawo zithandwa isolusi ungasuka esolusi 30 km uyabusuka kithi ke ekhaya
into eyenzakala-ke emsakazini mina ngilapha ngabona-ke impilo ngane yangizimela minyaka ka-2007-8 kwakunzima kakhulu ngasezenza-ke iqhinga lokubana-ke ngitshontshe ngoba ngifuna ukuthi ngiphume ngilibhekise-ke egoli ngafika eplazi leyana okwaziyo lile-dairy kulenkomo eziningi ngizama ukuphanda ngabona kula nto engayitshontsha lapha etshontshekayo ngahamba lokhu ngiqhubeka ngaze ngafika-ke e-police base leyana lesolusi lapha-ke ngafika ngangena belibele obhare labana ngafika thatha-ke umbhobho ngawutshontsha ngombhobho emapholiseni bengabonanga ngadla bayibayi angazi kwasela kusenzakalani ngale umbhobho engawusebenzisa ama-armed robbery engangiwenza itsholotsho ngibhoda lapha ngagcina sengidula umuntu wayezama uchallenjana lami emadlambuzi lo muntu-ke wazama ukumbulala thisa yikho ngamdunda if you remember the story sokulesikhathi kodwa akafanga ngabaleka-ke ezweni ngaleyo ndlela ngathi ngachapha ngathi bots eBotswana abantu bazangilandela ngazofika-ke eSouth Africa kodwa kwamanje sengihlala phesheya overseas ngibhala nginje ngise-Republic of Ireland sengile minyaka ngilapha ngile-citizenship yimi uJonas Moyo into engikulandisele ukuthi-ke impilo yami yabanjani ukuthi zisuke-ke eZimbabwe umbhobho ukhanya wawujikila kathana asazi wasela yothatha yini eloze sibonga uNkulunkulu ukuthi-ke awubulalanga muntu wawusudulelana umuntu kodwa hayi nxa engafanga umuntu wenkosi walimala sibonga uNkulunkulu kodwa-ke wena uthi uyesaba bonani babuye baqalise futhi ukuthi-ke wena wenza into enje bese kubaba wathi sitshale ingoma lena-ke stress don't be produced by Dan Chanda stress Shut in,
Nasi komiti stress don't be sichaleke Jonas Moyo la bebhale lapha kuhlelo labantu nangiyivona Thakavarasha Yvonne manje lapho khona ke mhlobo wami Yvonne Thakavarasha uthi impala ke ngise UK mina ke umuntu ke uzalwa wakhulela koBulawayo endaweni okuthiwa kuseMagwegwe West ngafunda esikole zakoBulawayo ngaze ngafunda ngiqede ke imfundo yami ke eTownsend High School ngahlala ngikhona phela ekhaya ngase ngigcina lo mntwana ngasuka lapho ngase ngibuya ngapha ke eUK uba womntwana wambuluza ngafika ngapha ke United Kingdom sengihlala ke endaweni okuthiwa kuse Swansea inkinga ilapha ke chisi ngishuthwa ukuthi ke umuntu angahlala lapha ke is original from Zimbabwe Bulawayo but the problem ngihlalela kwesikhathi eside dubeke ngasebenzi sathandana sile ukuthi uyandithanda into ngishokekile ngishoke nesikhathi se-COVID lapho ngithole iqiniso lonke ukuthi ke umuntu lo ulomnye ke umfazi alaye njalo amthathayo wamlobola yet this guy has been living with me for 5 years engifihlela so kutheke sembona ukuthi kunjalo ngathi kasuke ahambe the guy waqasa ukuchinga ukuthi kayindawo is either uyazibulala. I didn't take it serious ukuthi ngaba ngumuntu onjalo ngase sawuthi uzabulala mina. Then one morning of October 2022 mhla 11 I only saw amaphosa ebuya endlini ngoba ngangasathi intandla yangasamfuni bantshela ukuthi my partner commit suicide sefile wafa kanjalo just to our gonna respect ngaqambe ibizo lakhe wazibulala kanjalo and I'm really in pain ngakho lokho wanika umnyama onzima but I was honest ukuthi ke uzahlalela nomuntu olomuntu wakhe enelobolile mina ngilobolanga so those years and I didn't take his pain ngangawazimela kuyena but I kept him endlini yami for all those years yimi nganthola indle counseling yimi ke uYvonne Thakavarasha yo kathi umuntu azibulale kangaka sokutheni khona man ukwaliwa asazi rest in peace ke baba ngikhona lapho khona kodwa andazibulalela abafazi uzibulalela indoda asazi njalo singawuthini kodwa ke sithi ke wena mama nxa ungona awona ngalutho nxa ubona ilove yakho nayisebenzi what decided to quit why should you be forced ukuba nomuntu okwazi lo muntu wakhe asasitshela ukuthi yena ke unkosikazi wakhe ungaphi labantwana era kutikele ezingoma okhele zabanenganyana sithemba waza kuthola eyakho oyi1 othe uyayithanda mbona bakule kulo Thokozane ngobilo langa
andirambe nganginje prisoner wathi ngutshayele-ke ingoma ethi abafazi ababili xa ikhona sibona ukuthi singathola ingoma yakho ethi abafazi ababili anginamali angilalutho sibona singathola ingoma yakho abafazi ababili ungalike iyala kukhalela phansi mana mbona ukuthi angazi ukuthi umanjinela uyayizwa yini ubongane le ingoma ukhanya ngani uyayizwa ubongane wasivule ingoma ethi nasi ingoma evela-ke ukuthi mara ingoma esithi abafazi ababili sitshela kuyivona umtekawarasha sithemba ukuthi-ke usukhululekile mama asazi njalo ngoba lo muntu azibulala kodwa waqonda ngibulalisa yena wayephila i-double life yakwasesekhomsayi incwadi efana leyana mana sibambe kampikelelo Nyoni Pikelelo Nyoni uthi-ke bengihlezi ekhaya ngizihlalele-ke ngabe ngithola ukuthi umngami engimthanda kakhulu uMadawo uMadawo ke ubhalela
usisi wakhe i-message. Ngathi ifoni ngisamlungisela uMadawu-ke ifile ifuna-ke i-screen guard. Ngase yona bana ngayilangisa kumakanika wabizwa ukuthi i-password wasinika-ke i-password yavulwa bayilungisa umakanika. Ngitheze ephelile ngabhadala $10 ngayithwala-ke ngaqala-ke ukubala ama-message. Ngambona utshela udadewabo ngabona le ama-message ayitshelana khona lo muntu wakhe. Umnyaka lo umnyaka ka-2020 lapha-ke uMadawu ade bhala describer etshela usisi wakhe athi okungumuntu lokhu omuntu wakuThembi lokhu kuyangibulala. Uyazi uthwele ezinye izinto zakuzibona uyangisuthisa. Yasengithilo ngepitshana le uMadawu wabhala ngidescriber kuthiwa-ke ngize ngifake lama audio ngathatha ungaforwardela kimi ifoni yami engidescriber ngathola kungumuntu wakhona ngakuzingela koBulawayo ngaze ngakubona komuntu-ke okudla-ke ufazwani uMadawu. Into le yadasa kakhulu ngase ngicina-ke ngisenza into engamelanga ngiyenze. Ngamchaya-ke lo baba ngaphosa ngambulala wavukela esibhedlela wasengithwala ngahanjiswa-ke Court Trade Gold building lapho engafika ngaphiwa-ke 400 hours e-community service. Ngase ngiplanele ukuthi-ke uMadawu uzamenzani. Umuntu wakwasibanda lo usile-ke tshisa ngathola-ke sethuthile-ke endlini sebalekele wangakibo. Sehlukana khonapho ngibuhlungu umuntu engangimthanda kakhulu kodwa ngicabanga umbuyelela kodwa ngiphinde ngithi njalo vele wathi-ke mina kamphiwanga ngaphansi uzahlala ngithi ngiyakwazi ngandle lo muntu ongani indoda ibehavior yakhe udadewenu wasomuntu tshisa-ke isigebenga sikamama lanxa ngihwabhela wayengithembisa ukumbulala so ngesaba ukulwa naye ngatsha-ke i-boyfriend yakhona sebehlukana kade siyadubeka uMadawu sekhaya mina sengilapha eGoli ngiyasebenza cela-ke ngitsheleze ingoma uMadawu-ke hayi ukuthi kudescribe ukuthi awulalutho kodwa wayiqiniselelani nxa ekwazi ukuthi wayelanda ipipi leyo-ke emendweni. Ngiyamxolisela uMadawu waphambanza kakhulu mama siswane ubhale ngomkakho utshela abanye abantu asazi-ke uMadawu kwaba njalo-ke yekela-ke abantwana uzahlekisa ngoJoy ibona ukuthi abantu okwasibandakana abalunganga balungile odadewethu lathi silungile. Asazi kwakusuke kwathini uMadawu wayezonizwe isikhala ilaso lobaba ukuthi leso sikhali-ke asifinyeleli into eyefuna. Ungantshela loba yiphi so brothers mana ngudingela isigila mkhuba umbe siyayithola nxa ngekho siyakudingela enye eziningi ingoma azishort ungethuki azishort ingoma lapha-ke kithi lo bongs silazo siyazipheka into zethu phela. Ungacela kuJoy kungasozithole-ke ingoma yasayitshada kodwa uMagubane ikhona nangu uMagubane I think ikhona Magubane.
Bangani bami kusenjalo-ke sithile sithanda ukulibonga-ke lo bongs laphana-ke isikhathi sangona sisedlungu mangoye. Thank you very much good people mfana-ke bongani igama ngezatshisa lapha CNC sethi uNkulunkulu kaliphathise lapha elikhona-ke kholisani i-weekend yenu siyabonga.